news bi free Asante Kotoko akachi ba se sa na tie de na se na kamedi Asante Kotoko company fo ho ya pa afi na be justify your increase e wa Asante Kotoko justify mate se six foreign players bi aba Asante Kotoko na on be justify se omomode mo eso ni a ansa na Kotoko company fo assign these players mebobo omudin list no wa ha say but the material say justify and confirm ba be yempe abege style ni bi wa ha bi o the cover abege free Karabangi Sharks seek a corner time e bae abege bae wa heri boba akrada boba akro wa heri bida the cover adingra o 20 page onyi kete kakra fa me hwe ko wantimi anye yempe sa life review kotokono nye ye team bia wasan ka we justify hono yesi kotoko etese Real Madrid yenye justify ho Mbappe oko Real Madrid waso jako no de ko Cristiano Ronaldo satama o gina so oni pick no na oko Madrid wan go justify yesi kotoko te se Real Madrid a nnya funi yakofa place bi afuno ba justify ho me pese ma disa sa asem na metie me pese ma gia tum me sa ma gia di hesa na Asante Kotoko mpanifo e ba justify says a foreign place but betima follow betim so like betim so share all comments so betim about comment section hono na wo bo na yatim agro display together na betim so ascend the stars with share bibiara titulu Asante Kotoko supporters na news about say six players be falling players be on Kotoko company for pese omone emnanti edi edwa sebe ya mbetim wisi akadema Asante Kotoko per checks bia na me follow another trend be na me follow say emnanti no omba be justify but na me I don't want to believe it say justify say don Kotoko no obeba waso da na odeba Kotoko eno na ni e may justify Kotoko ne club wa also be justify ade division 4 na say ye titim fufu na yaso ya frefre e dom so mo be justify Kotoko apasa ne manema no ho di ma Kotoko company form fa sa ne manema yakofa Mbella okay oya de oba so be chene boble yakofa mokola so yes also be chene ne bobre so what I say sa players ni ehwe Asante Kotoko ni player bi afina afina obe justify na fa player no so me see aka ho Asante Kotoko that shouldn't be happening at this time Kotoko the players na omo Kotoko company for ko fo mo ba no e ya menya nche sisi na omo kumase e ya enche bia no omo sha see training Adekojachi e ya meti so mo say justify but I don't want to believe it it's justify justify na say Kotoko company for bagum ho no say and it shouldn't be justified say player no wo ya de a o me show park no so never be justify se mun so wanya de so mo sanko Kotoko pass justify na player the did can feno Yusuf at ayo free to Togolese international osi akakra de Togo na certain pen na osi academy TP Mazembe ayo DR Congo 2% Mazembe maybe near J kwa kosi akan e de ma wo some Ghanaian players bi kosi akan e de ma TP Mazembe maybe atwam kakrai ona abranti esi akan ene abranti no Asante Kotoko fo ehia abranti no signature so be esi akan na Asante Kotoko na fe so abranti wa so free Ethiopia first Abubakar Nasir ono so Alando Kumase na fe so Adam Koulibaly ono so striker ono so Kotoko fo ehia sa abranti na Dekoli Iga Ivorian International e pesa abranti ono so omes ameture the performance no say am ameture by no obe che ne bobre e wo Asante Kotoko sa na ehwe
and after Sharif Yannick on so na Mark Olia Koga Sam Lantier insane na ene no mete se omo ewo Asante Kotoko asoye ya omo ne Kotoko so ebedi kahwebom ewo hono mu na de pede meti ne chese Lantier si omo be justified ansana Kotoko panifo omo hwe omo modemo se ekoyi ansana omo ne Lantier adidwa ewo hono ba be disi se Kotoko enye justify ye fa Kotoko nya matra makwe no why say obetra hwe efa no oba so soja ansana waba sana Asante Kotoko ye hwe efi Asante Kotoko smart ase de Kotoko fo munya study se sale tia munya study na obi ameto o pa so ye mpe abege style na abege senior abege we are going to have fun with Asante Kotoko. It's not an enemy players in Siena, 6 players, 6 fallen players here. Obviously, I can't Adama Asante Kotoko. I'm the Omudi Atijan. What do you comments about? But you so subscribe, but you so follow, but you share. Oh, no, comments about number. Oh, the Massimo team for him. Salam, peace, bye bye.